Uri, trifle, trifle, Eklas, trifle. Kalau kucing itu nak berkerau, mengin pet ini building sekarang ini kalian, tendus stay kalian pada ini kemana sendok serak, teman stay ini building, yo ban, airong gum ni, nice. Oh kat Yula, kat mana kat kamera besar bos, susun. Hai. Kan lah entah si. Oh dan. Kadang. Ini. Sampo ada aku kami. Kamu? Aku enggak. Aku. Tuh. Let's go. Alright. Kini ke parking ni te kamlong su kumaka di banlong. Te akam nyalut. Kini ngamtip kindangai ne, kin numasu na. Tang ma bom ngin ya. Hey Jovi ini. Apa ni? Ini pik hayum tani dia ni. Dari badan tadi dukan ni lah, hampir. Aha. Masih lah, kani kadi lah kajong hi kani. Kajing sebay yang ni te kabam kai bro. Lakin nang ai ki briu ni, kumnu ni kani Jakarta ngam tip ti Henry. Mangimat ngadi banwan wat dukan no hang di ban di no ki jing ki mari mata ni. Tapi dukan ni fin di je. Di ni. Di muja de. Jan. Dari temaslong na makalong jar ko ni, dari kamlong dukan ni lah dari ban bu di ki dukan tiar kali. Wah. Fucking deh. Yeah. Tang bang, saya kan ini ke Jakarta di itu ke baki laai tamai kamtre. Kilom ki ro Jakabu but tip ke silong sabai kai kunura tip syu. Kanungan na pwede bela jupay kani ke Jakarta sa Batailam nomor ba. Kani di kasihan kani ko nga kon poy na do bigis na kumni te na isabay ba. Ni sabay ba. Te kanu kudur ki penan kami kani te siswanji di mapi kanu dukan fi kwa ban syong nomor wala datin syong hakani dukan dak mutla ban supe. Yon ente bingin apply mi subu nanti bingi subu la di pangalipan hi mga sibet mo syong dukan ni. La try mo. Tip. Em Ngana tang ni piki balaju syong sha yupe. Tikan ni pada syong ban yukli. Dari babu dukan nga ni em ngan bu no ada ka Lada ngabu tang iwi dukan di Janjaron rene ngatrai tang namata ju kibat abiang ni. Kali. Dukan bu Janjaron la ni shampoo kali ayu re nang ta ki ayu de try ki spare part. Ini spare part asin ki ba dengkam ayu kali te. Ki ba dengkam burbut la ni ki standing mess sau sana ye. Tu ya. Hai, sau sana ki kemud ni lah hebat ini cakap ni. Inwan di khandan bet we di sau we di sana we di muri syang meter ni tate kemud lagi kiwir kisaiwan but kiwir di mama bob sudah sawan lang sendi dumbu tang ma lem nu mo ngidon ni lah kijong jing dawa lela lagi kijong don kam ale se kani kam di kijong don kam jong kita perok. Let's go. Jadi pakalong yo ni kamu mata lah he yo ha ni kamu kala senong ma tang malong tama honestly perlok nga ting i sabay ba pakalong ni ladam dan basyong hadin lanu sa syukalalong jakadi duma di kunja di kiki bas kinsha shu biang mikidan di kinong parking hantay gibala ban page perman hang ni dan rail di bakasyune asra kami em. I just hope bakan day ka jaka keban laban penlongkam hadir nabut dan rete sakale bro sakale
jalan. Ya. Dah. Ah. Begini ini, oh ibang hari ke building, nice. Ya, genda airong kami tenan. This beautification project is nice, very nice. Tamakun ang tu lalut budget no, ni kamla su ada penting. Oh lah yo budget yang sini siliang. Tu sak, oh lalut budget no sini siliang. Minta, oh stay lalut budget, dan budget yang sini mantap lah. Uri dukan ni Mei Mariang tambah di plastik. Okay. Look. Okay, ngatry ki plastik balak ban kampen yarap na bata ka Mei Mariang ka. I just hope so. Anyway, pelok kani ke jaka sini ti ka i pieng kat nang mi gisngi tang ba lada ki jaka bugum gitu melak penen kamha har kom badai ti ka sui skosi ke sui benut tang kecahi Joy Shri Hotel kani hotel se bro ni tang ini berit hai kelah hotel ini Joy Shri Hotel tang ini berit ni Jakarta hotel mas di sini di Boni Hotel sudah temang ngelingok mah ngasukwa mentip kat nu teli ni kini ki Jakarta hang ni dan ki hotel hang ni ki bala long try de ki khasi ni de ki trayen namar de ki long try trayen ke mul adi besu aiwai seki skiway pat ki brio nomor ba ki jongi kidang kham kidang elek mentah hadin berbasna ki homestay beki ki shawai genre kini ki badan hang ni ki wei ki zat benriu kelajat ki ba wan sna wan le hang ni beki pergi hotel sudah ni jaka kani ken perlok kata ka yo kendai lat ke ba uri trifle eklas trifle te hari ni ke jaka ke ba he yo mata ke ba ler ke ba bun ma rung ni okey kendai lat ke ba la ipu iping yo bun ki rukam tengah saya kadang bentar jengi berokhat ni le hilang kum kipan nyong jong ni ke jaka oh ni la musna try sudah building dah gitu. Besok sini di hotel sudah. So ladies and gentlemen, if you got hotel, plan lunch ni kita kapit, bestai hotel. Kita try ke ini business ke babiang mah mentah selong jungi. Lagi jaka marjan dulu ke dek kam hotel. Lightnya ki basong parke, lightnya basong haki dukan haki jaka haki building ni parking lot ngatry kiwi business ki bayade bat kani ka kam jo kai pertai ngatry. Kibun bah gila kilinti. Dadangi ya keluar banyawat banyapet ni itu perlu isi share memang pergi pakai video suka teman peni pi gitu ke berokhat ada pimpat subscribe mi channel pini orang peni pi ya ki ba internet dak por mau perlu ini tim desu i footpath ni ladi benda i arsa kapat tuk pat ni footpath ni tuk pat tadi saya dah kena nang ya ayu mengi sewan ya di ni jaka ni tambah tu kapor pak ngimpat dan skuti padan bike tang nak kejat baik celo polok si siam view pa video ni semua langat pas ke blok benda